Karbikur Pomai Tiripiamai Pen Langlokso Bazar Committee Holalong Langlokso Karbikur Pohawaramai Keseng. Ningkan Kebartao Sophia Pan Kacholangrem Bangket Honto Pan Police Atum Kinep Kangnang. Dokmuka Lem Satum AGM Amai Kangi. Kardom Karbi Prime Time along pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi No Birtang Ton Pen Arjitha. The Fuster Long John Lumbajong Aklam Hemtun P along Kedo Kithir Tape Karbikur Po Mai Tiripia Mai Pempati Piponsi Langlokso Bazar Committee Hall along Langlokso Karbikur Po Hawara Mai Keseng Dama Birta Non Jong Kadyo Sai Hemalong Birta Nangli. Sorot Chandra Teron Penkachari Pono Mailong Maike Phalam The Mongol Sing Rong Hang Pensi Jaiponlo Mailong Lhuya Man Penkachetong Dun Karbikur Po Mai Tiripia Mai Pen Dun Mai Phusar Lokhiram Kro Bari The Chintong Sing Ba Monokong Chunbang Sar Kanto Tiso Karbi Khei Tirimkar Chomai Mai Phusar Boronjon Terang Karbi Kardom Pang Thira Mai Kong Chunbang Sar Phopen Rongpi Lapen Karbi Riso Terang Bidisar Mongol Sing Kro Tum Chetong Dun Si Langlokso Karbikur Po Hawara Mai Kachari Ponchia Phan Arpupek Tekan Sorot Chandra Teron Aphan Maipu, Langteng Kro Aphan Dun Maipu, Mongol Sing Rong Hang Phan Kong Chunbang, Bidya Sing Teron Aphan Sai Hem Chunbang, Long Sing Rong Par Aphan Pachet Hang Chunbang, Bidya Sing Tokbi Aphan Chomi Chunbang, Lapen Bidya Sing Rong Par, Na Sing Rong Par, Samphang Jo, Lapen Choi Sing Rong Pia To Aphan Bidisar Apu Pek Tekang Si Mesaning Sam Jinpen, Langlokso Karbikur Po Hawara Mai Keseng Pachunpon. Anparta Bangso Mai Long Kopai Kimepen Kachetong Dun Siv Sankar Akuru Dhon Sing Terona Tumta Chetong Dun Si Karbi Tangte Karbi Kurdhorom Chipupe Pin Pen Ning Sibet Pen Ajara Sai Along Tami Kachera Pachetu Dun Berje Phanta Mai Along Kechai Patu Difu Police Station Kapar Long Kang Kedam Tang Chiti ni Phaikre Toxiarni Anar Lopor Phaikre Hini Pen Arni Tilip Lia Pormolom Difu Basic School Colonial Long Inut Nikan Kebartao Supia Phan Kacholang Rem Banket Home Atom Phan Difu Police Atum Pen Kenep Kang Nang Ponlong Ningkan Keb Artao Sophia Phan Kacholang Rem Banket Home Bang Ho Tum Lake Tendoning Ti Difu Manjarot 7 miles or Chesonging Hi Lapen Birsing Beatum Henlo Banget Homatum Ningkan Kebartao Sophia Phan Chenek Holo Tekang Si Prek Jamad Dimalong Cepat Chong Damlo Sitame Keton Kela Sai Khiatum Kidika Kuru Arsik Jit Pen Sai Kedenga Jog Honta Inkoirap Diang Bong Tendoning Tipo Bang Phopan Ke Dimapur Police Atum Pen Dimapur along Neping Nang Ponlo Minor 10 বছৰীয়া ৰেপ ভিক্টিম এগৰাকী এডমিট হৈছে লগালগ আমাৰ টিম ওসি আন্ডাৰত আমাৰ হস্পিটেল ডিফু সিভিল হস্পিটেললে গ'ল তাৰ পিছত আমি অলপ ইন্টাৰগেট হেৰি কৰাৰ পিছত গম পাইছো যে তাই তেনেকে এটা গ্যাং ৰেপ হৈছে এটা 12টা দিনৰ 12টাৰ পৰা 4টা 5টা ভিতৰত হেতু প্লেস অফ অকাৰেন্স টু হল আপোনাৰ ডিফু বেসিক স্কুল কলনী ওচৰত তাৰপিছত তেনেকে আমি অলপ আৰু অকমান তদন্ত ইফাল খুদাৰ পিছত আমি গম পাইছো যোনটো ঘৰৰ মালিক মানে যাৰ ঘৰত হৈছে তাৰে বাখিন্দা তেওঁক আমি ফুটপুছ কৰিলো থানালে অনাৰ পাছত তেওঁ যেনেকে আমাক কথাখিনি ক'লে তেওঁ মানে হেতু সময়ত ঘৰত নাছিলে তেওঁ ঘৰত নথকাৰ অৱস্থাত সৰু ছোৱালীজনী ঘৰত আছিল তাই ককায়েক আছিল আৰু ককায়েকৰ দুজন বন্ধু আছিল তো আমাৰ অটোমেটিক্যালি ডাউট হে তিনজনৰ ফালে গ'ল যে তিনজনে কামটো কৰিব পাৰে তাৰছত আমি অলপ মোবাইল নম্বৰ বিলাক কালেক্ট কৰিলো তাৰছত ফোন কৰিছো সবৰে সুইচ অফ মানে ককায়েকজন সুইচ অফ তাৰছত আমি আমাৰ নিজৰ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স সোর্স লগোৱা হল সব ফালে হিফালে ডিমাপুৰৰ ফালেও লগোৱা হল তা আমি খবৰ পালো যে হে ককায়েকজন ডিমাপুৰত আছে এটা হেৰিত আছে 6 মাইল বুলি জাগা এটুকুৰা ডিমাপুৰৰ আছে তেনেকে আমাৰ এটা টিম ইয়াৰ পৰা ডিফুৰ পৰা ডিমাপুৰ গ'ল আৰু যেনেকে মানে আমি খবৰ পাইছো হেতু এৰিয়াতে অলপ দেৰি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা অলপ বিচাৰতে আমি তেওঁক ধৰিব পাৰিলো তাতে তেওঁৰ পৰা স্পট ইন্টাৰোগেশন কৰাত আমি গম পালো বাকি তেওঁ দুজন একমপ্লিস দুজন বৰ্তমান মানজাত আছে মানজাৰে বাখিন্দা আৰু মানজাতে আছে তেনেকে আমি গম পাই আকৌ ইয়াৰ পৰা এটা টিম মানজাৰ পৰা এটা টিম পঠালো তেহঁতৰ লৰাকেটাক ধৰিবলে তো বাকি দুজনো ধৰা হল সাইমলটেনিয়াসলি আমাৰ টিমটো ডিমাপুৰৰ পৰা আহি পালে মানজাৰ লৰাকেটাও ইয়াত আহি পালে তিনটা একেলগে পালেহি তারপর তিনটাক আমি প্রথমতে তো হিহতি কনফেস করা নাছিলে যে এনেকুৱা কিবা কৰিছে বুলি কিন্তু লাহে লাহে 2-3 ঘন্টা মান ইন্টাৰোগেশন আমি বেলেগকৈ ইন্টাৰোগেশন কৰিলো একেলগে ইন্টাৰোগেট কৰিলো তাৰপিছত লাহে লাহে হিহতি অলপ কনফেস কৰিছে যে এনেকে মানে হিহতি আসিলে বা ই কৰিছে বা হি কৰিছে বস্তুটো অলপ লাইনত আহিছে তাৰপিছত ভিকটিম গৰাকী মাইনৰ হয় সেইকাৰণে আমি পক্সো এক্টৰ আন্ডাৰ কেস এটা লৈছো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো আৰু এটো আমাৰ মানে কি আমাৰ টিমৰ কাৰ্বি আংলং পুলিশ টিমৰ আমাৰ সাকসেস
story বুলি কও পাৰো কেলকি reporting হোৱাৰ আমাৰ 24 hours হোৱা নাই তাৰ আগতে আমি তিনটা কালপ্ৰিটক ধৰিবলৈ সক্ষম হলো Lapen Banghini Samson Inti Lapen Birsing Be Atumaphan Manja Police Atum Manja Long Neping Nang Pon Lokusi Karbi Long DSP Pen Pachini Lapen Adai Kedo Bangke Thomatumaphan Difu Police Station Case Number 256 2019 under Section 376 DBIPC RW Section 6 Posco Act Arona Teng Pen Insai Pon Pola Pen Chiti Ni Phai Kresir Kebar Ni Difu Police Station Pen Difu Judicial Court An Pon Po Karbi Long SP DSP Lapen Police Apitung Atumaphan Apora Teng Pen Labang So Case Along Adai Kedo Atumaphan Kenep Kang Nanga Long Kachira Pachito Dunapot Karbi Long DSP Herangkia Thingno Kachuro Alam Thik Pajir Pontu Dogmuka lem satum pen chiti ni phai krener kebarni arni dilisia por pen ningkane sek pen lem salong kele tang dona son ali kelong le bothak e jema mai kapa dopono birta pherangke James Milik pen birtang pali Labangso mai lemsa chairman Rajan Rong Pikachari pona mayalong alhi kapachini lapen mayalam the lemsa chun bang son singkro pensi aporen lo puthot lemsa chun bang son singkro pen ajok kedam tanga ningkan kwana le kelong le puthaka chetong duna radang no ang ton pen than pachini alangli pen ali kelong aputhaka pachini pona tengke sika lak trogra surip likebra troxy sose alelong pon lokusi than labangso alem salong pining pen ningkan ke thomana pharman auditor mate lang tarlip duna bang phuaphan soleng han se aphansi rat chedon sarpen iwai pon kachetong duna ra tumpen tame bangso alem salong ali kelong pon aputhak kachuru pajirdun difua FCI hinpen bangso amai aparman kang chapdun mate lang chari duna bang phu aparman manoj rong hangaphan nangche toidun non molom so porphan birtamon to paisana Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang Plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikje lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market 782468 Karbi Anglong Assam Chloride Unisex Beauty Parlor hinpen warsai kemi kipipon lasila sona warsai kemi along ninghangatum ali chuendunik tha Warsai kemi laki chiklo jontro kaphan kapamala seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge dipu Karbi Anglong lasi lan sose kachini le thotji aphan laswa number 600-121-3664 along humriknon Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies,
cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongkarbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dinamo Opiputat Birta along Wang Twiglo. Langhin constituency Kaparlo, Langhina Hitipen, kilometer Kebak Doji Kahilo, Jaipong 10-bedded hospital along Sekela Chokomara Tumkedodim, Matiquatar Do. Sitame, doctor, nurse, Kavedet Penan Parta, medicine high Kedor Plupen, Kelong Leputak, non headjong, Perang Kepen, Birtambali. Kiramtang Parokres Kebra, Nerkep Kebra, Poningan Malongpen, Kikim. Jaipong 10-bedded hospital, Matese Kelang Hemlapen, doctor, nurse, Pendang Lok, Chokomara Tum Kapuhadim, Matiquatar Do. Who are Pitsita, doctor, nurse, Tum Kaveda Putakara Tumpen, Pachini. Langhin constituency Kaparlo Jaipong Slaver, Ahawarangkang Suri Plip Hosose Armudoji. Sitami, doctor nurse, Avela Pendowai Hui Kedor Lugopan Kavedera Jo, Radatum, Sung Pikhangjang Lupusi, Radatum Pen Pachini. Nasi Prop Jin Pen Bangso Hawarlo, Keso Kachelang Joy KJ Pan La Bangso Hospital along Prop Jin Pen, Kitir Tip, doctor nurse Nang Toinang Pola Pen Medicine High Hui Sitame,
joy ke pen kelong je phan KSA abidi sar sing leng pen Karbi Famous Council ophan kachuning ri pado kisu kun la pen ke si ga chilang nai ahubida ka ve government atum ta council sa doctor ang koi jo visit me mesena doctor ang koi te pen parliament doctor ang koi te near CM mate contactuar doctor chot ka sila tu wang ve ni tum hin bete penang alam thege pulo tani to alam da kai kai asi mesena doctor nang put haya phan dang ni tum rat ki du ke boy tum han si ga chilang i mesen ya phan ka sinang tum council sor phali tum chuning ro mesen doctor ang to inang ko bosini tu chuning ri hospital aro ko pisi ki doma det pen kabe dawai daru kenang so rapor tame dawai ta avelo doctor ta avelo mona de tuma minimum committee president kening ye so na khano dak kenang so rabusu ajat ta ave tengke so goche lang sisapik lasi rabjin pen sarkar so rosi dabang so kidu kala garar phan inghonji dipute mesena doctor nang ko nang po busi ni tum tingru pe ara tum Karbi tum ke jolang ding dawai daru ke nang ko gya jo phirlo ta kisukun ike ajugo pe phirlo pupe dawai daru doctor bang pura na pali nang ko doctor kanaing nurse kanaing ro dawai kanaing pitona ke chilang tami hu bukulia dokmoka pholuni ansini tunge chipon phona por ke non mar la so doctor nurse dawai ta ke non manang pali nang ko Lumbajang constituency kaparlo number 1 di Samahawara long piningkan made Surinia Kresir kabaningkan kechengsi Owechin Tour Club made number 1 di Sama Youth atumpe patir piponsi pregjama sayang deng kapaman pono birta nangle mai phurang sinati mung pen kachari pono mai long kongchun bang Samson terang pensi mai ke phalam the lapen aluhi kapachinia porenlo labang so mai long difu headquarter 5 miles KPLT campaign PRO Singhason Hanse pen chenglong penangan atum chetong dun labang so ajai megalong pregjama son kapathua site paklang pon kijui kapathua long asayang dengalong number 1 di Samai Sports Association kongchun bang Vidya Singh Timu pensi jalin ponlong mai long SGB GB tumta chetong dun si mai long RDP dun lapen halapu number 1 di Sama Auto Rickshaw Association penta thongteron pathua klamalong team hemaya se mate Biswakarma Puja talondun pusi Chinthur Club Committee pen Sanjay hi pen pachini Karbi Prime Time bangkela ponsi kantong paiglo do metak me kurang thu